Yes, iyi ni SPN TV2 turizera ko mumeze neza mu bice bigiye bitandukanye umujyi wa Kigali, ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengera bwaryo. Namwe mutwumvira hakurya y'amazi turongeye turabasuhuje, turizera ko mumeze neza cyane. Turagarutse dufite amakuru menshi cyane, dufite amakuru turi bagezeho yaba muri politike ndetse kandi turaza kubabwira n'amakuru ya siporo. Si ibyo gusa kandi tubafitiye amakuru y'ubusesenguzi mutasanga ahandi. Ntimuze gucikwa rero, njye tugiye kubana muri iyi minota ni Oze Blaze. Ntimuze kugira aho mujya, nakubwira ngo domisi. Reka amakuru yacu tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda, aho Uganda yohereje ingabo mu gihugu cy'u Rwanda mu myitozo. Umuvugizi w'itsinda ry'ingabo za Uganda ryoherejwe mu Rwanda, Isaac Okwale, yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abashinwa Xinjiang ko bagizwe n'abasirikare 54, abapolisi 7 n'abakozi ba leta 15. Iyi myitozo yahawe izina rya Ushirikiano Imara 2023 izatangirira mu karere ka Musanze kuri uyu wa kane. Si ingabo za Uganda zizitabira iyo myitozo gusa, kuko n'andi matsinda y'abasirikare, abapolisi ndetse n'abasivile mu bihugu 7 bigize EAC bazitabira nk'uko Okwale yabitangaje. Itsinda rya Uganda ryashyikirijwe ibendera ryo guhagararira igihugu cyarwo ku wa mbere mu mujyi wa Jinja uri mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Imyitozo izwi nka Ushirikiano Imara 2023 ni ingarukamwaka yateguwe mu guteza imbere ubufatanye bw'ibihugu bya EAC mu kugarura amahoro n'umutekano mu karere. Yatangiye gukorwa mu guhera 2004, aho ingabo za EAC zahabwaga amahugurwa mu bikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano mu bice bitandukanye, ndetse zigahora ziteguye mu gutabara mu gihe byaba bibaye ngombwa. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Kayonza, aho mu rugo rw'umuturage habonetsemo grenade 3. Izi grenade zabonetse mu mudugudu wa Bwinyana mu kagari ka Rusave mu murenge wa Murama, mu rugo rw'umuturage witwa Nibatete Kevin. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murama, Mutuyimana Pauline, yabwiye igihe.com ko ibisasu byabonetse mu rugo rw'umuturage ubwo yari arimo aharura iwe mu rugo, akubita isuka ku kintu cy'icyuma abona ntabwo akizi neza. Ahamagaye umuturage ngo amurebere, asanga ni grenade. Yakomeje avuga ko bakomeje gukuraho itaka gake gake, bamona n'izindi 2 gusa bigaragara ko zishaje cyane. Bahise babitumenyesha n'inzego z'umutekano, dushyiraho uburinzi kugira ngo batagira umuturage uhagirira ikibazo. Gitifu Mutuyimana yakomeje avuga ko uwo muturage bamusabye gucumbika mu baturage mu gihe bategereje inzego z'umutekano ngo zijye kuzitegura nta muturage zihutaje. Amakuru ava mu baturage bo muri uyu murenge wa Murama avuga ko ahabonetse izo grenade mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi hari bariyeri nini yari iriho n'abasirikare, bikaba bikekwa ko aribo bazihatabye kuko bigaragara ko ari iza kera ndetse zishaje. Dukomereze amakuru yacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Donald Trump yitabye urukiko ku byaha bishobora kumuheza muri gereza. Donald Trump yabaye umuntu wa mbere wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika witabye urukiko ku byaha birimo gufata nabi amabanga y'igihugu, bishobora kumufungisha imyaka myinshi biramutse koko bimuhamye.
Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri nibwo Trump yagejejwe mu rukiko rwo mu mujyi wa Miami ngo asomerwe ibyaha 37 ubushinjacyaha bumukurikiranyeho. Ni ibyaha bifitanye isano n'inyandiko zirimo amabanga ya leta zabonetse mu nyubako ye, bikavuga ko Trump yazitwaje ubwo yavaga ku butegetsi agamije kugira ibyo asibanganya. Muri izo nyandiko kandi ubushinjacyaha buvuga ko harimo izari zanditseho amabanga akomeye y'umutekano nk'ingano y'intwaro kirimbuzi Amerika ifite ndetse n'iz'ibindi ibihugu Amerika ishobora gutera biramutse biyendereje. Trump yinjiye mu rukiko ari kumwe n'abanyamategeko be ari nabo bavuze iminota 45 yose bamaze imbere y'umucamanza mu gihe Trump we yari yicaye. Bahakanye ibyaha byose umukiriya wabo aregwa, bavuga ko rwose ari umwere. Trump aregwa hamwe n'uwahoze ari umukozi we Walt Nauta ushinjwa kuyobya inzego z'ubutabera ngo zitamenya ko Trump abitse amabanga ya leta. Byari biteganyijwe ko Nauta nawe agezwa imbere y'urukiko kuri uyu wa kabiri, ariko byasubitswe byimurirwa tariki 27 Kamena. Ubushinjacyaha bwahise busaba umucamanza gutegeka ko Trump atagomba kuvugana na Nauta mu gihe urubanza rukomeje kugira icyo bica. Ubwo yari amaze gusomerwa ibyaha aregwa no kubihakana, iburanisha ryasojwe. Ubushinjacyaha bwasabwe gukusanya ibimenyetso byose bufite bigashyikirizwa urukiko, ari nabwo hazandurwa itariki y'iburanisha. Urubanza rurangiye, Trump yasohotse abanza guca muri resitora ikomeye iteka indyo zo muri Cuba mu mujyi wa Miami, aho yasuhuje abari baje kumushyigikira. Si ibyo gusa kandi kuko yabaguriye ibyo kurya ari nako bamwifuriza isabukuru nziza, dore ko kuri uyu munsi wa gatatu aribwo yuzuza imyaka 77. Trump avuye muri iyo resitora yahise afata indege asubira muri leta ya New Jersey, ari naho yaganiriye n'itangazamakuru. Ngayo nguko ya Trump rero, turakomeza tubakurikiranire uko bimeze nkatwe SPN TV2. Reka dukomereze mu gihugu cy'Ubushinwa, aho Ubushinwa bwatangiye gucukura umwobo wa kilometero 11 z'ubujyakuzimu. Igihugu cy'Ubushinwa cyatangiye gucukura umwobo muremure wa metero zirenga 11,000 ujya mu kuzimu mu butayu bwa Taklamakan buherereye mu ntara ya Xinjiang mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni wo mwobo wa mbere uzaba ari muremure mu mateka y'iki gihugu. Ibikorwa byo kuwucukura bikaba bihagarariwe na sosiyete isanzwe icukura peterole, iyo nta yindi yitwa Sinopi. Igitekerezo cyo gucukura uwo mwobo cyatangiye mu myaka 2 ishize, ubwo Perezida Xi Jinping w'iki gihugu yasabaga ko abahanga bo mu gihugu bakomeza ubushakashatsi bwabo mu bijyanye n'iby'umubumbe w'isi. Inkuru ya BBC ivuga ko gucukura uwo mwobo bifitanye isano n'impamvu y'ubushakashatsi mu bya siyanse mu gushakisha ibikomoka kuri peterole na gaze, nk'uko byasobanuwe na Liu Zhanggang, uhagarariye ikigo cy'Ubushinwa gishinzwe ibikomoka kuri peterole, China National Petroleum Corporation CNPC.
Ikigo cya CNPC kandi kivuga ko kirimo gushakisha peteroli na gaze biri kure mu kuzimu mu gice cy'iburasirazuba bushyira iburengerazuba bw'Ubushinwa. Abahanga bo bavuga ko ubucukuzi bw'uyu mwobo mu butayu burimo inzitizi zikomeye kubera ikirere kibi n'ubushyuhe bwaba burenze urugero. Ngayo nguko rero ay'uyu mwobo muremure, turahamya ko cyangwa se ntabwo twashidikanya ko yaba ari wo muremure waba ugiye kuba muri iki gihugu cy'Ubushinwa. SPN TV2 turakomeza tubakurikiranire iby'uyu mwobo. Reka dukomereze mu gihugu cya Nigeria aho Guinness de Record yemeje Hilda Baci nk'umuntu waciye agahigo ko kumara amasaha menshi atetse. Hilda Baci yasutse amarira ubwo yamenyaga aya makuru y'uko agiye guhabwa igihembo cyemeza aka gahigo yashyizeho tariki 15 Gicurasi muri 2023. Uyu mukobwa w'imyaka 27 aherutse guca ibintu muri Nigeria no muri Afurika muri rusange nyuma yo kumara amasaha 100 atetse. Icyo gihe ntabwo Guinness de Record yahise yemeza ibyakozwe, ahubwo yatangaje ko igiye kubisuzuma neza ikareba niba ari ukuri. Nyuma y'ukwezi kumwe rero ibyo bibaye, icyemezo cyashyizwe ahagaragara na Guinness de Record kigaragaza ko uyu mukobwa yamaze amasaha 93 n'iminota 11 atetse. Inzego zishinzwe kwemeza uduhigo zakuyeho amasaha 7 nyuma yo gusuzuma neza bagasanga Hilda Baci yararuhutse iminota irenze 5 nyuma yo kugeza ku masaha 93. Mu mategeko agenga abakora aka gahigo baba bemerewe umuntu umwe ubafasha mu gihe bari mu karuhuko k'iminota 5, bakaba basinzira by'akanya gato no kujya mu bwiherero. Ikindi gikorwa muri icyo gihe cy'akaruhuko ni ugusuzuma ubuzima bwe niba buhagaze neza, agahabwa massage ndetse n'ibindi byamufasha mu kuruhuka. Ni agahigo kandi Hilda Baci yesheje akuraho akari gafitwe n'umuhindekazi witwa Lata Tondon uherutse kumara amasaha 87 n'iminota 45 atetse muri 2019. Hilda Baci ndetse yatetse indyo zirenga 100, aho yatetse jollof rice, pasta, akara n'izindi. Yatangiye guteka ku wa 11 Gicurasi kugera ku wa 15 muri Gicurasi muri 2023. Ngayo nguko rero aya Hilda Baci wesheje agahigo ndetse akaba yanabihembewe. Ngayo nguko rero wakoze kubana natwe, yari SPN TV2, nge wumvaga nari Blaise Oze. Ciao ciao.